jeg kan huske... Eqaamavaa meeraagillаарma angeuqqaanit nersualaartittarlunga tamannalu uannut biomassuseqalersitsivoq paasivaralu ila ajorpallaarsimangitsoq ingerleseqqissinnaallugulu. Fandt ud af, at det er nok ikke så galt det her. Det kan jeg godt gå lidt videre med. They thought they were made for each other. Only thinking of one another. Jeg hedder Christian Fleischer Rix. Christian Fleischer Rix mikatarapunga animatorulungalu nisvidmi Danmark minungorpunga ataatimillu ukioqaama angauqqaakka ilagaluut kalaallitunnaannut nuuppunga ataadaaqallunaayuoq anaanagalu kalaaliulluni ааллаққамут манитсуми наавоқарпуут укиуллумарлук миссаани qaangiumata saatunut uumannappigisaanut nuppuut арфиниллит миссаани укиоқаларама нууммут нуппуут нуумми перориарторпунга марлунниллу қатангутеқарпунга меарсиамиллу аама қатангутеқарлунга тааккулу тамаамик нуумми наавоқарпут og de bor alle sammen i Nuuk også. Da jeg var færdig med folkeskolen, der startede jeg på GIU. Meqat atuarfiat naammassiakku GIUmi aallartispunga taasumalukiorna illunik tilartaasartungornissaa eqqarsaatigaluarakku taamaattorlit tilartaaneq nuannariivikkakku soorlu tilartakkat superheltikuiuit teesnimilu tilartakkat tassaapput nuannaralluakkakka taamanikkut tamakkuninga paasisaqarpiagnikkaluarpunga eqqarsaartarlungali tamakkuninga tilartakkanik familiorsinnaagaanni qanoq nuannertigissasoq anguniarnissaami nalunarsimaqaaq ilami sumungarluniluunniit suliassaasinnaamik nuummi naioqaanni ullulli ilaani anaanaga takkuppoq atuarfimmillu nissaarsimalluni tassalu animations workshop viiporumittoq eqqarsalarpungalu ajungilarmi tassunga qinnutaqakalanga tassalu taamatut aallartippoq Det at være animator, det er... Animatoriuneq tassaavuq tilartakkanik filmilianut tilartaasartuuneq tassaavorlu inuusiaq imalunit uumasuusiat tilartakkat filmimi uummartittarluit imaangitsoq alatinnissaat kisiat pinarartoq uumavittutut isikkoqalersinnissaat pingaarutaqarpoq tamannalu ilikkassagaannim atuaarsornerat assiingitsut аққусааққартариақарпут соорлу титартаккат оқимаассусаат ерсерсиссагаанни оқитсууа ималуннит оқимаатсууа тисартаассагаанни пингаарутеқарпоқ титартарусутақ илисимаққиссаассаллугу тассалу титартарусутат пиллуут паасинниаққиссаартариақарпоқ қаноқ исикоқарнерасам иликкарниссаат самивиннииллу ассиингитсуни теққаноқ исикоқарнерсут тамаккут титартақаттаақеераанни ернангиннерулерсарпоқ ерсерсиккусталлу ернангиннерусумик саққуммерсинеқарсинааллутик исинаартитинеқ аама пингаарутеқарпоқ инуусиақ уумасуусиарлуунниит тисартарсинаагаанни нааммангилақ пингаарутеқарлуарпорми инуусиап исинаартитсуунissaa соорлу исинаартитсаартоқ илумоортоқ аама таамааттоқ tegne en figur, men det er også vigtigt at figuren den spiller skuespil, altså ligesom en rigtig skuespiller, ikke? You save yourself, just go on and save yourself for someone else. Yes, darling, save yourself. Oh, won't you save yourself, just go on and save yourself for someone else. Oh, don't give in to that feeling. Min første opgave efter skolen,
da vi var færdige i Iliniaqaarnerma kiorna suliarsiullaq tassaawoq 2000 timi naammasigama ilami ukiorpassul qangiuteerput Londonnami sulivunga oqaluttuaq nuanaaneqartuaanartoq in julihistoria aliortuaaqqat Scrooge-mut unnuakkut pulartartut pillugit tassalu animationininik suliaqarnarasiullarpaaq atuaqatimaila Londonnami inaqatigaluit ukiupataatsip missaani najuoqarpunga tassanilu suliaqarluta tassaavorlu akissarsiutigalu sulinarasiullarpaaq. Så det var nok min første sådan professionelle opgave. From the start, they're sweeter ones, so hard to come across. There is more than meets the eye. Heart like yours is rare to find. Someone else. En af de Nuannaartorualluinnakkama ilaat tassaawoq tirtaasartoq qumituliortoq Ivan McKay taamaalluga ulluni marluni workshopamut peqatigivara ilaatiut Star Wars-simi inuusiat arlallit tartarnikuugai taamaammallut tusamasarsuulluni sulaqatiinissaa assut qilanarasimavara qaasivaralu pikkorissuataarnermi saniatsuut aama 1 minut pingaartittuungitsoq ilikkuminartuusorlu tamannalu assut nuunnaaqaa imaangitsoq inupilussuartut isiisimagiga kisianni nuunnaaqaa taama suliaasartakkaminut tusaamasaatigisoq taama inussiarnertigisoq ikiukkumatuullunilu assorsuaq var isumassarsatippaana fedt. Ikke at jeg havde regnet med, at han var nogen skidt person eller sådan noget, men jeg synes, det var fedt at opleve, at en, som er en superstjerne inden for sit felt, han var så flink og imødekommende og hjælpsom. Så det synes jeg bare, det var enormt inspirerende at se. Ja. Feel it in your bones, need for something more. The more and more you wait, it's burning in you. Feel it in your bones, need for something more. The more and more you wait, it's burning in you. Så da jeg flyttede tilbage til Grønland efter endt uddannelse, og jeg havde Kalaallit nunaannut utaama iliniakkama naamasaarnaani Europa milu asiingituni sulaarnerma kiorna qangali eqqarsaatiinikuusama tassalu kaasassuup titartarnissaa suliarusulerpara ilami uqaluttuaq pissaganarluinnartuummat uqaluttuatuqarlu allaniit tigussaanerustut immat taakkumi eqqumiitsortaqarnermik naaka amma pissaganartuullutillu nuunnersuugaluartut kaasassuk titartagasatut toqqaruspaam uqaluttuassartaata tigussaanerunara pillugu aamami uannut attuumassuteqarnerummat tassami immikkut pissaanilisuut soqutiisariuaannarnikuukkit taamaammallu kaasassuk ааllaqqaataaniilli soqutiisarilerpara kaasassuk titartagangornissaa qangaaniilli soqutiinikuugaluarpara utaqqerusunnikuugungali titartarnissaanut pisinnaasama naamalernissaata tungaalut 2006 miunarpoq taanna titartagarlu aallartippara 2007 milu naammassillu 2008 milu saqqummersinararpoq. Men jeg ville også vente med at gøre det, indtil jeg følte, at jeg var blevet god nok til at kunne tegne det. Ikke? Så den begyndte jeg på i, jeg tror det var 2006, og blev så færdig med den i 2008 eller 2007, for den så udkom i 2008. Ikke? Så, På et tidspunkt så talte jeg
med Lars, min makker. Taamaalluga sulaqatiga Larsi Maria Morsville tilu oqaloqatiivakka juullimut ammartaliornissaqqanoq nuannartigisaaluarnersoq pillugu isumassarsiagut allaaserivagут toqqamavissagullu nunaforntimut nassiullugit taakkumi piffimmi tassani unimistinikuamik toqagaallu tassalu qaamatit arfineqmarlupperiarfisarilerlugit juullimut ammartaliornissatinnut immikoortut 24 sussaallutik suliassap annertususissaa eqqarsaatigivallaarsimagunangilarput aallartiinnariaavugut nuannerlunilu suliaq taajulluinnarpoq аммартакимин тассани исумақатигиппуут нивиарсиаақ пинеқассасоқ тааналу икигутеқассасоқ эққарсаатигаарпут исиинаартитсартут марлуусанерсуут исумассарсавуулли Roger Rabbit тимут ассигусумик санисиннааллута тассалу пивиусут стартаккаллу акулерисиллуит исумақатигисутаареермаллу умасуусианик тисертааллута пилерситсариақарпугут таамаасариаратта умасуусиамик тисертаалерпунга инақунартариақарлунилу нуаннерсуусуссамик уумасумут арлааннут ассигусуссаавоқ сунарпиаанерсорлит такунеқарсинаангитсоқ уумасуусиақ фантасиусариақарми таамаасиллуни мисилисақаттаарнэрми мики саққуммариасаарпоқ стартаккат амерласоруйуссуит пилерсерерааккит аатсааттааннарпиассасоқ аалиангерпунга соонами сулақатиккааллаарси мариалу исумасиорпакка аама тааккулоққаноқ исикоқарниссаанут исуммерсуоқатааппут Maria qalipaatisaanik sinnersuutissarpassuaqarpoq taamaasilta inissakkiartuarparput. Jeg talte også selvfølgelig sammen med min samarbejdspartner, altså Lars og Maria, og de kom med forslag til, hvordan de kunne tænke sig, at han måske så ud, og Maria kom med en masse farveforslag og sådan noget. Så på den måde, så lidt efter lidt, så fik vi ham på plads. Ja, til Arctic Winter Games, der blev jeg heldigvis spurgt. Jeg havde den fornøjelse, at jeg skulle... Arctic Winter Games imod dungatillu, rønaqasumik, nuannaqasumillu, peqqunaqarpunga ilisarnaatissaanik, maskottissamik, startaaqqullunga, uumasup sorliunissaanut siunnersuuterpassuaqarpoq, meeqqaammi uumasup sorliunissaanut siunnersuusiorlutik, unamisinnerarput. Siunnersuuterpassuut ilaat terianniapput ilaat nanuupput naajaqarpoq puiseqarlunilu. Eqqarsarpunga immaqataava uanga toqqaasinnaunga terianniaq toqqasalluut tulluutikkaluarparam sukkasuuyuami pissisinnaatunilu pangalissinnaammat taamaakkaluartorpuisi toqqarparam ilami puisi inaqunaqimmat taamaakkaluartorli aama puisiunara unammilliutitaqarpoq ilami pølstut isikqaarami sportsarpalaartuulernissaa unamminalarnikuuoq kuluup ullumikkulut isikqaarnernissaata anguniarlugu isikqaarnernissaa anguniarlugu sulingaatsiaqqaarlunga iluatsitsivungalim nuanaanaqarluarlunilu kuluk startaqqaalarakku nalinginnaasumik nasaqaqqaarpoq qinuineqarpunga teqqialimmik nasaqassasoq taamaasiorpungalu ilernerami ajungilluinnarpoq umasuusianik imaluunit inuusianik tisertaagaannim taamutut pisoqartarpoq isumassarsiarpassuarnik aallarnisuartarpoq taava ilusilersorniarluut startaqqaarnerpassuit pisarput ilutsit asiingitsorpassuit aqusaaqqaarluit iluarasaq aguneqartarpoq tassalukkuluk teqqialik tiusuartilik ilaalu ilangulluit kameqarlunilu. Når man designer figurer, man får en masse inputs, og man starter ud med en skitse, og så er det ligesom, at lidt efter lidt, så kommer der nogle ting på, sådan i mange forskellige versioner, indtil man så når til det endelige resultat, som så er kuluk med kasket og med t-shirt og så videre. Og ja, og med kamikker også blev det så til, ikke? Så ja.
Jeg startede på skolen i Viborg, animationsskolen. Der Viborg millinjarfinnit sartaanarmut tungaviusut amerlasut ilikkarpakkam tassalu animationit haama ilikkarpakkam ilutsit pilersinnissaat inuit uumasulluutsimaasa sanaannik ilinniarpunga ilinniakkat taakorpasuut atorluarnikuukka ullumikkut angusannut killinnissannut sumitamaani sulereerlunga nuummut uterpungam suliffimilu pilersatillungam suleqatigaalaarsi paqatialuo asiliartalersuinerat animationillu uanga suleqasarpakkam laarsallu asilinerat filmiliornerallu ingerlattarpahim allallu Europami taarnafilmimik suliaqarlunga misilittakakka aallaavailuut paasanikuuara filmiliorniaraani suut pisariaqarnersut suleqatiginnissarlu qanorpisariaqartiginersoq inerititaqassagaanni sorpassuit nammineq sulaaneqarsinnaagaluarput allanilli suleqatiarnissaq assorsuarpingauterarpoq kikkumi tamarmik tunniussissaqartaaramik ilami inerititaq pitsaanerusarpoq suleqatigissimagaanni imminut tapersarsoqatigilluni Og det, man kan lave mange ting selv, det kan man, men der er ingen tvivl om, at det er super vigtigt, at man arbejder sammen med folk også, fordi alle har noget at bidrage med, og der er ingen tvivl om, at resultatet i sidste ende, det bliver væsentligt bedre, når det er, at man arbejder sammen i en gruppe, og man kan give hinanden konstruktiv kritik og sådan noget. Jeg har ilaqupalaaqarpungam kafisortarnera kililassorsinnaasariaqarparam aamma Facebookimi piffissaajorpallaartarpunga at jeg spilder for meget tid på Facebook. Hvis jeg har travlt, eller ulapaafiusuni suliassaqarluarnermilu aamma eqqarsaqqissaarneq meditation atorsinnaasarparam eqqarsaatikkakkatsersorniarluit sorpassuarnik eqqarsaateqaraani ingeriarluni eqqarsaqqissaartarpunga tassa meditereertarpunga så er det et rigtig godt redskab at sætte sig og meditere lidt en gang imellem. Jeg har helt klart været derude, hvor jeg tænkte, hold da op, mand. Altså, det der virkelig været træt, og jeg ikke rigtig har følt, jeg har kunne overskue situationen helt. Men sulisarnissaq pisariaqartarpoq ilami sulisinnaanaq pisariaqaleraangallu sulaulussinnaaneq pingaarnersaaput taamatut sulaulunneq ingerlasinnaassagaannim suliaq aamma nuunnarsariaqarpoq ilami suliaq nuunnaringikkaanni aunakkusorsisarpoq aningaasat kisimik apeqqutaaleraangata altså, men at man bliver ved med at kæmpe, fordi at det er på den måde, at man bliver bedre og lærer tingene på. For jeg tror også, det er en af grunden til, nej, altså talent, det er godt at have, men der skal mere end talent til at blive god til noget, og til at kunne gennemføre ting. Det kræver hårdt arbejde, først og fremmest. Det er 100% det vigtigste. Det er, at man kan arbejde hårdt, når det bliver nødvendigt. Så det er, og hvis det er, at man skal kunne arbejde hårdt og ligesom blive vedholdende og forblive det, så er det også vigtigt, at man sidder og laver det, man godt kan lide. For altså, hvis ikke man kan lide det, man laver, så bliver det virkelig svært. Hvis det kun er pengene, det handler om i hvert fald, ikke?